Ebyo nabigambira wakusibira Venerable Namara Bethero birasaba Deacon wa Greater Bushenyi obwa hato biro muhandikizo mukuru wa Western Kore Diocese n'ingashi Diocesan Secretary. Kandi Reverend Natweta Didas birari mu office ejayihirwa mu yatwarwa gukora nkasaba Deacon wa Greater Bushenyi eyogarugiremo. On behalf of the choir, Sebu as a secretary n'umushara wa Ntwasima abo bamutubirire cyinshi ngakwaya. The president, kuzana yo kwatutora. Yini nabara mwikware bantu nabeshengereza. Teze kama bitwale bizabahora n'abantu bakuru nonga. Abakristayo borekero birasaba Deacon wabo kwababerire mpaje mpango mwaka gumo gwamazire nabo ahabwe byabarabizemwe bibire bitanguhi noho bamusimire barukora bero mu kumuhereze berabo byembuzi. Igishuka tuzakura motoka tukaza Kampala kandi n'ubu akasiba kuri nawe umucobana tukurundaki motoka ebyo byari byo twaragaye kandi tiyakwena n'umuhudire kwitwaresha kuko sente zikabura kandi yagira ati mureke ndarahira gerenda ahindara ibasha okusasa ko cyakwasagenzereje nawe yana bakajya ugenda umugambiro rusaba biboni yagera mu musasire ahandi abasa kugenda ki kandi ari nagenzereje muhakwateje ntazagwaya amatunguka kandi cyose cyacamisho uyamparira raha ubizona cyangwa pestani yahabinji yabaratiko bawachi gambiremo nanyegeye ndikwire bya unganga babazira kundo ekutujirire n'umukazi waboneka yanyu cyo twazira ngo Omuhezi wa meya habwa Bushenyi Shaka Municipal tashabiro sibwire ngo yamara kwiko mu office yakoze so bushoborozo byatunjire kureba ngo yajira obwire yija yashabira municipality yishaka Bushenyi yagarako mu buteka haburwa njo rugiremo oshabira municipality yitwa abo tuma abantu abashabira bakwa abarahira na constitution na bible omukibye by'utuyo nsuki. Enyuma ho bakansara babushenyi Shaka Municipality bamazire kutabukira mu rukiko rwabo babingo muhezi wa meyo mu office ngo tubacu mwenda mbara ku mutore nshonga zitari zumwe na zumwe ezo bar kugira ngo akeragira rkweherezo bushoborozo burenjire yakore babire batikire zine nawe Gasha kwa Ben Muhozi.